Assalamu alaikum. Na risome Indjili ya Îsa-Kristi yangihwa na Markusi. Isa asutsahua mavingizi-Risala 12. Amwesa Isa ahea ujuna umlima, ahiri wale akowatsaha, na wao waja wampara. Atsahua 12 wake na waye, ile awavelehe wajuze i habari njema, tena wake na yezi ya utoa mazetwani. Na wao de wanu, Simoni amhira tena monye, Yakobu mwana wa Zubudu, na Yohani mwana nyahe wa Yakobu, walio amba awawa lidzina la Boanerge, manayalo wana wa Maguguma, Andreasa, Filibusa, Bartolomayo, Matio, Tomasi, Yakobu mwana wa Halifa, Tadu, Simoni Zeloti, na Yudasi Iskarioti, ule atsamuviriao nyuma. Marhaba watukufu.